urifuza perime hera kuri provisoire usura urubuga rwacu kwihugura.rw hanyuma ukora ibizamini byose wifuza. Ihugure nk'umusirimu. Reka tuguhe ikaze mukunzi wacu hano ku rubuga rwa Today TV tugezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Na makuru arimo kuvugwa cyane muri kano kanya aho umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF General Muhoozi Kainerugaba n'itsinda yarayoboye basuye icyicaro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda aho yakiriwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga. Igisirikare cy'u Rwanda ku rubuga rwa X cyatangaje ko intumwa za UPDF n'ubuyobozi bwa RDF bahuriye mu nama yigaga ku guteza imbere ubufatanye busanzwe buriho hagati y'igisirikare cya UPDF ndetse na RDF. General Muhoozi Kainerugaba mu kiganiro yahaye itangazamakuru yavuze ko uruzinduko rwe mu Rwanda rwatanze amahirwe yo kuganira ku buryo bwo guteza imbere ubufatanye bw'amateka hagati ya RDF ndetse na UPDF by'umwihariko mu mishinga ya gisirikare itandukanye irimo n'imyitozo. General Muhoozi Kainerugaba usanzwe ari umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni ari mu Rwanda kuva kuwa gatandatu tariki 10 Kanama, ku cyumweru tariki 11 Kanama ari mu bitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Paul Kagame wabereye muri stade Amahoro i Remera. Ku yandi makuru twaguteguriye, Rwanda Perezida Paul Kagame yaraye arahiriye manda ye ya kane anayo ya mbere y'imyaka 5. Umuhango wabereye kuri stade Amahoro witabiriwe n'abakuru b'ibihugu birenga 20 bya Afurika. Mu ijambo rye Perezida Paul Kagame yagarutse ku mutekano mu karere. Inkuru irambuye Asumta Kaboyi. Umuhango waranzwe n'ibirori binyuranye byatangiye mu gitondo bigeza mu mugoroba. Abahanzi b'Abanyarwanda babanje kunezeza abaturage bari bazindukiye kuri stade baje kunganirwa n'akarasisi ka gisirikare kanogeye benshi. Umukuru w'igihugu yashimye abaturage bamugiriye icyizere bakamutorera manda ya kane, abizeza ko bafatanije bazagera kuri byinshi. Iyi manda nshya rero ni intangiriro yo gukora ibirenze kugira ngo ibyo twifuza tubigereho. Kuki se n'ubundi tutarenza ku byo twakoze? Kubitekereza ntabwo ari ukurota, birashoboka, bizashoboka, twabikora kandi tuzabikora. Icy'ingenzi muri byose turi hamwe, turi umwe, kandi ndagira ngo mbashimire cyane kongera kumpa icyizere ariko kandi munakishyigikiramo. Umuhango wagaragayemo umubare w'abakuru b'ibihugu biganjemo ab'ibyo mu burengerazuba bwa Afurika ndetse habonetsemo abo muri Afurika y'Iburasirazuba. Perezida wa Sudani y'Amajyepfo yari yitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Kagame, Perezida wa Kenya, Perezida wa Tanzania, Vice Perezida wa Uganda ndetse na Perezida wa Somalia. Igihugu gituranyi cy'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibohereje intumwa muri uyu muhango. Perezida Kagame akaba yagarutse ku mutekano muke ukomeje kugaragara mu gihugu cya Kongo. In this year 2024, the intersecting crises that define our region and our world. Muri uyu mwaka ibihe by'akaga byaranze akarere ndetse n'isi byatumye habaho umuhangayiko n'icyizere gike hagati y'abantu bitewe n'uko ibibazo bibonetse bidashakirwa umuti ukwiye kimwe. Amahoro mu karere kacu ni ikintu kibanze ku Banyarwanda ariko yakomeje kuba ingume cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ayo mahoro ntawayazana aturutse ahandi nubwo yaba afite imbaraga nyinshi gute niba uwo bireba wa mbere adakoze ibyo asabwa gukora. Ibyo bitabaye umurimo w'ubuhuza ukorwa n'abayobozi bo mu karere bahawe izo nshingano ntiwagira ku byo witezweho. The sincere mediation efforts by the mandated regional leaders cannot work as intended. Mukuru w'igihugu yashimye Perezida wa Kenya ndetse na Perezida wa Angola bari i Kigali ku muhate bakomeje kugaragaza bifuza gushakisha uburyo amahoro yagaruka muri aka karere. Abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashinja ubutegetsi bw'u Rwanda gutera igihugu cyabo buciye mu mutwe wa M23, ibintu u Rwanda rutahwemye guhakana.
umuhango wo kurahira ku mukuru w'igihugu abaturage bawitabiriye bamaze amasaha arenga 6 bategereje umuhango nyirizina. Gusa ngo nubwo bamaze umunsi wose mu birori, abavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaje ko nta gihombo bagize. Yagenze neza cyane. Igiki cyakunejeje uyu munsi? Karasisi. Of course ni igikorwa nyamukuru. Ni igikorwa cyiza cyane cyo kuba twongeye kwibonera umuyobozi wacu atwemerera ko turi kumwe mu kubaka igihugu cyacu. Burya iyo uzi icyo ushaka ntabwo wumva umunaniro, cyane cyane ko twari dutegereje impanuro z'umukuru w'igihugu zitugaragariza aho yifuza ko tugendana muri uru rugendo. Ntabwo twari kunanirwa rero, kandi n'ibirori byari bishimishije cyane. Usibye abaturage bavuye mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zawo, uyu muhango wanitabiriwe na bamwe mu barwanashyaka b'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Green Party. Kuri Madamu Masozera Jackie wari ku rutonde rw'abifuzaga kujya mu nteko ishinga amategeko ariko utaratowe, yagaragaje ko nubwo umukandida wabo atatsinze ariko bitababujije kwitabira ibirori. Twatumiwe nk'uko n'abandi banyarwanda bose batumiwe, kandi nk'uko basanzwe badutumira mu bindi bikorwa by'igihugu cyangwa bya leta. Ariko kuba mwari mufite umukandida akaba atari w'uyu munsi warahiye, koko mama mufite akantu k'akababaro ko mwabigiyemo mubishaka? Ntabwo twabura kubabara. Urebye n'abakinnyi b'umupira, iyo ekipa imwe yatsinzwe irababara, ni ibisanzwe, ariko turabirenga kugira ngo dukomeze twubake u Rwanda, kandi ntituzacika intege, ntitugeze ducika intege, tuzakomeza umurego n'imbaraga n'ubutwari tuba dufite. Iyi myaka yose ishize kuva 2014 twakwemerwa, tuzakomeza n'ubundi kuva n'uyu munsi dutangire dutegura n'amatora muri 2029. Komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda ivuga ko Perezida Kagame yatsinze amatora yo mu kwezi gushize ku majwi 99%. Indorerezi zo mu miryango y'ibihugu bya Afurika zavuze ko aya matora yagenze neza cyane muri rusange. Gusa abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko intsinzi ya Kagame ari we ubwe uyigenera nyuma yo gukoresha ingufu mu gucecekesha abatavuga rumwe nawe. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Imikino mpuzamahanga ya Olympique yaberaga i Paris mu Faransa yarangiye kuri iki cyumweru. Leta zunze ubumwe za Amerika niyo yegukanye imidari myinshi 125, Ubushinwa butwara 91, Ubwongereza bwabonye imidari 65, naho Ubuyapani 45. Ku mugabane wa Afurika y'Epfo niyo yatahanye imidari 6, ni nayo myinshi. Uburundi nta mudari n'umwe bwatahanye, kimwe n'u Rwanda, ariko Uburundi bwo bwari bwashoboye gutahana umudari mu mikino ya Olympique yabereye i Tokyo mu mwaka wa 2021. Siko byagenze rero i Paris mu Faransa. Desire Atungimana. Abatari bake bakunda izo nkino babona ko igihugu cy'u Burundi kiko kigenda gisubira inyuma nk'ibirenge mu nkino, kandi aho hambere cyaserukirwa vyiza by'abantu. Salvatore Bigirimana, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamashirahamwe ry'inkino Seno, yararongoye abonanotsi mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika. Arashima ko abaserukiye Burundi babikoreye kiretse aboga batumiwe. Amenyesha ariko ko ivyo bidahagije kugira igihugu kironka umudari, ngo kuko izo nkino zitabirwa n'abonanotsi bo ku rwego hejuru. N'ahata mudari wabonetse, arashima uko abanonotsi b'u Burundi bigenjeje. Atlete bacu abaduserukiye bigenjeje neza, kandi ukabona ko bitari bya bindi byo kuvuga ngo igikomeye ngo nukuba wagiye mu bandi. Oya, urabona ko bariko barahiganwa, ukabona ko bariko barahiganwa ko ukabona ko hari nabo basumvya. Urumva rero mu gihe uba ufise usumvya ntiba bya bindi ngo igikomeye no kuja muri ayo mahiganwa. Oya, Burundi murazi ko twavuze kuva kera yuko ibyo twabirengeye. Biri Krezus Ganira yari yitabiriye ayo mahiganwa mu gisata cyo koga, nawe nyine arashima uko bigenjeje, ariko akabona ko yaba igihugu cyabafata mu mugongo bimwe bihagije babakora vyiza kurusha. Arafise icyo asaba barongoye Burundi. Dufite abatrete bakomeye bari mu Burundi bicaye mugabo kuri iki batashoboye gushika ngaha anya, nubwo buryo na opportunité babura yo kuja guserukira igihugu, ama competition kwikarifia etc. Ababaye kundi umwana w'igihugu, ndashaka ko n'abadutwaye babimenya. C'est pas parce que twashitse ngaha anye kubaca baza ngo baje kudufasha. Ego ni vyiza ko baza kuturaba kuntu tumerewe, ni vyiza cyane, biraturyohera, ariko hari ibintu tuba twakoze twebwe dushobora gushika ngaha anye siho bari mu gifoko baza kuturaba tukiri hajya hasi
tukiriko turarondera gushika ngaha ico nico kintu abantu bateza gutahura. Mu myaka iniri imbere Salvatore Bigirimana avuga ko igihe ababijejwe bose boshira inguvu hamwe Uburundi bushobora kuronka umudari i Los Angeles ahazobera bene izo nkino. Ku giti ca komite olympique ni ukuvuga yuko amashirahamwe yose ategura ivy'inkino n'ubushikiranganje butujejwe aribwo buserukira leta tukaja hamwe vuba na vuba bwangu tukavuga tuti ubu rero kuva uno munsi dutegure les Jeux Olympiques, dutegure championnat du monde, dutegure championnat d'Afrique. Uravye uburyo ufise n'ababikora habasigaye gushira hamwe ivyo mufise byose kugira murabe ingene twokwisununura hanyuma tukarondera n'uwo mudari bijya birahesha iteka igihugu. Uburundi kuva bwabaho bufise imidari ibiri muri izo nkino. Umudari w'inzahabu watwawe na Veniste Niyongabo ku metero 5,000 ya Atlanta muri Leta Zunze za Amerika mu mwaka w'1996. Ni nawo mwaka wa mbere Uburundi bwari buserutse muri izo nkino, n'uw'ifeza watwawe na Francine Niyonsaba i Rio de Janeiro muri Brazil mu mwaka w'2016. Mu mupira w'amaguru naho umugwi wa Vitaro uzitabira inkino za Afrika z'imigwi y'abayambere iwabo uri mu gihugu ca Tanzania. Kuri wa gatandatu bakinye n'umugwi wa Pamba Jiji banganya igitsindo kimwe ku kindi mu rukino rwa gicuti. Uwo mugwi waciye ukomereza urugendo rwawo i Dar es Salaam aho uzotana mu bitwe na Young Africans bigenekezo ya 16 za kuno kwezi mu rukino rw'ibanze muri izo nkino za Afrika. N'urukino rugira kabiri Vitaro izorukiniraho nyene muri Tanzania kuko kugeza maginga ya Uburundi atakibuga cyo kwakira inkino mpuzamakungu bufise. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Mu Rwanda mu mupira w'amaguru ikipe ya Police FC niyo yegukanye igikombe cy'uruti ibindi muri icyo gihugu muri mwaka 2024. Jean-Claude Munyandinda. Mu mukino wa Super Coupe wabereye kuri stade yitiriwe Pere Nyamirambo ejo bundi kuwa gatandatu hagati y'ikipe y'urwego rw'igipolisi mu Rwanda Police FC n'ikipe y'abasirikare b'u Rwanda APR FC, umutoza Vincent Mashami wa Police FC yongeye guhesha ikipe ikindi gikombe kiyongera ku gikombe cy'amahoro baheruka kwegukana. Mu gice cya mbere APR FC na Police FC zerekanye umukino usukuye ariko iminota 45 irangira nta kipe ishoboye kurunguruka mu izamu. Mu gice cya kabiri nabwo nta cyahindutse, umukino warangiye ari ubusa ku busa bahita bitabaza za penalty. Igikombe kiruta ibindi umupira w'amaguru mu Rwanda cyahise gihabwa Police FC kuko yatsinze APR FC penalty 6-5. Abakinnyi batandatu ba Police FC bashoboye gutsinda penalty zabo ni Muhajiri Hakizimana, Didier Mugisha, Abedi Bigirimana, Simeo Iradukunda, Elijah Ani na Eric Nsabimana. Isa Yakubu niwe mukinnyi umwe rukumbi wananiwe kwinjiza penalty ku ruhande rwa Police FC. Yusuf Dauda na Richmond Ramti ntabwo basekewe n'amahirwe yo gutsinda penalty bateye ku ruhande rw'ikipe ya APR FC. Abashoboye kuzinjiza ni Clement Yigena, Gilbert Byiringiro, Pavel Nzira, Mamadusi na Ariuswane. Nyuma yo kwegukana igikombe cya Super Coupe, Police FC yahawe kandi igihembo cy'amafaranga miliyoni 10 z'amanyarwanda, naho APR FC igenerwa miliyoni 5. Urugamba rw'aya makipe abiri Police FC na APR FC rugiye gukomereza mu marushanwa yo guhatanira ibikombe bya Afurika. Mu mpera z'iki cyumweru Police FC izaba iri muri Algeria, izahura n'ikipe ya CS Constantine muri icyo gihugu mu mukino ubanza w'amajonjora y'ibanze mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika. Mu irushanwa rihuza amakipe y'abayambere wayo APR FC izahura na Azam FC yo muri Tanzania. Uyu mukino uzabera Dar es Salaam. Abafana b'abakeba ba APR FC no kuvuga abakunzi ba Rayon Sport bamaze kugaragaza uruhande bazaba baherereyemo, bashimangira ko bifuza ko Azam FC yatsinda APR FC kanayisezerera. Hawa ni marafiki zatu, hawa ni ndugu zangu, tunataka bashinde ile timu APR kama kawaida, kama kawaida. Azamu yacu inshuti yacu tuyiri inyuma, turi tayari 100%. Azamu yacu tuyiri inyuma, Azamu yacu. Naomba Azamu ipige APR goli 3-0. Umukino wo kwishyura hagati ya APR FC na Azamu FC uzabera kuri Stade National Amahoro i Remera. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, i Kigali.